Seo is Slighe Spè, agus ha mé dul go dhéanamh choirí Niamh. Mo bhreamad. Oh. Rothaireachd? Yeah. Ah. Ní sin táirút an Socáile a chaneir sin riamh i a bhí an bhí in ráthairin harisiid darachna an lá. Checkworst? Pecan. Bhí sin cearcíáid. Hí sin. Is Slighe Spè sé slí hain a ha lentin uisce spé bó bailla úr an léamh go buchci. Ah, giddy. Héit sin tra fad cnáisinta a bhainní ruaí. Ach ná búlas Comhairle. Héit sin tra na cultin Jewish albanich. Héit sin go caffees, áitcin snáb agus an cád. Catch you in Bikepacking or some grass. Seo an taobh. Beágan bhí sin de teàrnadh mhór fat na slí áid hasin a lentin na haine sios gan a bhúd. Uisce spé. Han lí seo anigte son an uisce bethe ach fimar a chanéile cáidir sa. Ah, I has whole bria. Oes yn ysglwyn y mesis oes sin. Yeah. Chanéil ráthid ag Niamh an dáasta is mar sin ghait mí seán ráthid binne bh mo fiúid. Cuir ilir i gáil sios ag an é. Okay. Se cáda a seo ionta go thuirs go Niamh go Bikepacking agus cha mé dáchas gon fut duine éile dócha I tucail is na ha sinne deanú agus dúnscúch iad hain is díadach go meas ha Bikepacking. A hiad rút sé a bhí taobh Slighe agus ha sinne is Slighe Spè an dáasta. Ha sinne táisciú go ceanna gúsaich agus adul go beag-spé. Dían cínte go bhfuil taobh Slighe a ha úsa cumasach dheanú ach cúteach go bhfuil a rothaireachd cumasach dheanú. Ha-ho! Dúgtáiseach Truffle Allen. Ba mín dúrí táisí caran furiste ach bha rothaireach caran... Déisial? I know. Oh! Ba caran didirh. Oh, my crap. No, sorry, I finished. I shouldn't have got. Hello. Oh, I'm trying to move over. Cearcíáid? I mean, we can never back with all she is. Ah! Oh, snog. Bú gé dealah. Huh? Stát sin anna ceanna crice son Graham bí. Yay! Àm-lòin? Yeah, shock it, snog. Àm-lòin. I nearly some gnromi out of lawn shot. I ma. A sin gomeach cútamachid tuair an rothaireach go bhfuilú stát agus a bhí mágút hain. Bí magad féin, bí magad féin. Cúilta sin. Cútún. Bhacham ní neach go dhí se a Niamh go dá stocha bicin na saite ac an rigáil I chiad lá na bheisisin an dúil. Give you support wanted. Happy New Year. See, it's a quick. Aha, bí sin cearcíáid. Chad a chuir sin cús dhéananig goda. Okay. Is sé dúmhíoch thuair na rasin na rothairin agus bheisisin na gamasid in ag bhód is wow, van na slíon is sin díad a chuir léad is cháirte númsa go mór agus cháirte go Niamh cúteach. I fáin isteach an a riam sin. Stal na fís mar seo. Come here, she's all grand sin. Is an lí seo thug sinne rothairin binne. Stilm sa bhí stocha nes cáirstile. Come checkworst. Huh? Céit me sé de thuúil. Bí cearcíáid? Ja, sinú. Oh, have we done Slighe? Sin cearcíáid? Oh, no. Ja, no, cúmars. Sinú, Comhairle, hacket. Here we go. Yes! Sí dá an taobh seo. Oh, no! So nuair sin isteach an ag bhód fad a bhfuil thuúil duine cruinnechu go ansa feadh náisianta ansa ag bhód. Come here, hand rock, Jack. Ha Date me at a cow. Sin dá tar dates ach sé díadach mar dates a bhar mú hunta. Marshall. Ná seo. Catch a village all. Well, bu nás cún. Nu ha mí cáid son áit campaidh ha géirí áte ré, áte fallh ráidin is cimimean is daine ile fasca úsce, fad an fáú úsce son á sealaíon ma, sealaíon éireach go lálainn. Déh sa chuid son an láireach campaigh. Bá colach go beach go maith ag ealaite ag Niamh. After some coffee sabbatic. Okay. Fras. Ca bhí frasan. Okay, cool. Men of cool can am. Bí na mena fiúla canál. Yay. Ha mí dás chun séad cúsin go maith inach. Jeslis Johnach. Déich cé go coid gáistin, pump track, an nuair sin jo sin láireach is láireach campaigh. Skill ure. Oh! Back here sin a fast off for this thing off.
Oh, cut the cameras. Wel, fi seachad sa catch sin dal. Yeah. Can I stay sure? Chaishin is seachad na chaile agus thusin lorach is áte a bheit díadach réige leir san an tenta. Morach áte ré. Verfalfa ráin, tuclachin, amach sa rád fo dain eile. Gynnu seo rá anamach is dé Latha agus rá sci san an tenta chusús. Mar ha sin yen draste. Tá néil sin iad mór an campaidh dhéanana cála bhil. Oh, Mhòr. A bhfuil sin go mór sa ha an tenta? Oedd bíú héin a giúlainn mar a thuúlaáil hacket, that's how rothaireachd. Sin cozy. Gus mar sin thar son a bhí éitrim. Dílach fidí gus an faic na hacinn san junior. Authentic Indian curry made from minced chicken, slow cooked with aromatic spices in a fresh tomato sauce served with turmeric rice. Served with? Ha! I'm probably mad. Actually, well. I'm smúin gan rá Niamh nuair sin na féicinn díadach chomasa campaidh. There's so many bugs. Can you imagine it via the VR? No. How fidach san yan scianach? Yeah. And you're sin a genocchio. Làithean déisiil lá le in na rothaireachd agus Joe Hoisig gan Niamh. Sé the accan I game you. Ma mis as mai hagin no I finish your in you. Ach, had that line read all so can you listen? Spanish can a new way. Do? Yay. Hi Mhòr. Fianna bheithe. Spoils enough. Déisiil cathail má ein bra lá bicin is mó an airach. Camasci. Nothing bad. It's kind of hashing. Lága I lá is áte a sin dèanamh 3 km an dú. Thuair mí Joe cathail a réid. Cozy. Carstal. A chiadút sé a bhí giche bicin brachan agus an uair sin thuúlaáil chuúlar fálamh agus duna cínseach na beag sin cáil idir cúlú Bravo, Davin alias Corkage. Graves. agus go bhfuil an ládach campaigh díadach mar a bheith na rúganna sin. A minute the item you had on. Jisho. Ná fagu Cal Asur J. Leave no trace. We forgot the tent. Aya. Oh, I'm schemer ha. Schemer ha? Yeah. Can you see a táisiú? It's telling drochit. Héad sin a dá sin lia agus bí bicin greibhil má ann. Haga má féimil tug áte campaigh fear bhfuil taobh socha an feasca live go leis aice ag an táiseach can fáú colm an taobh. Sorry, I can taobh. We'll be back after the break. Sin a bheach féin the Slighe Spè. Was on to yours? Lefty Lucy, no? Sé sin. Urst. Seáil an géite seo. Tá mis muinte go son rothaireachd. Have that? Sé bheitthe? Wow! Oh. Sin Àm-lòin. Sin yin what? Evening. Stát sin anna ballan an groundach son coffee, beag agus ground gréine. Appas go bhfuil fai caranneánach achan. Che hawn? Lasagna pie. Oh. A bhfuil sin actually a has? So gaag sin ballan an groundach agus chaisne seach go chuile aganach fear sin iad cúte na slíon is sead an an alpa ar san rothaireachd. Is iad na slíon díadach sin héin chomhór nach chu dtíon spéile ann. Che ein ha seo bhfuil hí sacin. Bhís go Spé. Oh! Seo na hasní a bhí lenta. Stocha ag an am seo gan de bhóich mí nach de réon mí ar ansca go bheith dhí. Bic an ddírí sin. Oh, Mhòr. Gas na slíon nas cas Oh, I tell him shot each here. Oh my gosh. bheit cruimhan na túitim Feiclach an cribh? bheit acinní na beisiclan acin na gúlainn Oh, if I look at your acinní cóiseach guadainn ban na garstein ann Oh, Garstin! bheit na slíon fatan is cuaing agus charán na saoinicin chum s bheacinní bicin na bharach navigation a dhéanú. I ferch cyn mar Jerry yn la. Is sé park náisiúnta Aghaidh chanéal staits na slíon có mar sin.
You know na had duine dhéanamh chut. Dé bheith an puing is ars agus is ísle. Ha mi an dáchas. Bhil seo an puing is ísle. Ha mi dé seo. Chóchas. Gasí fiús na smisa sé sin. Dé? Woo! Ba cas, clachan, fiad, cosiocht. Ó dé seo. Leis an lá seo. Bha díadach crachte, chabéis lí ráthach go bhain an uair sin. Gur son ha mi seo. Stoch an túnta sin ar ais. Bain sin an cóúnig díadach gus áte lorach ein faran lia agus ar áise de rád. Has sin dul híon faran lia has seo díadach scráthal. Is bhling sinna dhéanú an na thula duine fiús gúna bhí dulad an pí seo agus díadach cumla de rád áid charó is bársal. Toligte a bhí idir rád. Rathad. Shortcut. Oh, I'm junior, Miss Moonjin. Woohoo! Afraatje. Best Wow, een keisje naar zag. Yeah, job, yeah. Oh. Carnacle. Oh, no, it's all that's carnacle. Burgers is een junior nog? Yeah, well, sauna sanache. Ja, wist je maar. Vast in de shower naar de rijer. Fat in the sauna race. Ooh. Burger. La. Ma. Shell packers at home. Hello. Hallo. Hallo. An táte bhidich iad an darna éige bha cumá eithagailite bha an táte bhidich acin iad hiad éige. No, my yeri. Agus sinne fudach anna seirste seán caravan wagon na choracin. Oh, sure. Oh, zijn vader wil je naar binnen? Zijn verder. Wauw. Nach dúirs me go ruúta na spatula chu san in nach. Fáilte an taghadh san un aige. Fin sin. Cho cosy. Is dé lá bhecin bheit sin go maithangil aineisteach gáte farrá far buing ein freisain agus bí cearste cácrach. Master sé. Cáilir san cácrach stocha nach churingá sinna thir seachad ach cáile is an ruútain nach becágad déanú. Lága háise sin úsach má is an uair sin gas cúsin caran deirbh. Hasio deirbh. Ja. sé dána chuir se seo agus chanuring anna thulacáil a dó chearst. Sin mar a háansil. Martin maar. Nothing but Comhairle Spins. ski. Lá trí be an bránach go ré a lámaírig hán ach chuir sin Joe bhreachchas an sa bhetainn uan úre van an thuanas agus cuiteach cófaí. Baby coffee spell. Joe dóid táisiúg iad an lámaírig acin. Ní mar son gan málaigh chéin ach na scrambled egg seo. Hat ma. I bharach iad an ddírig mór ha seirste lá siimplí acin ar son i lámaírig. Sinna ha míon dúil chuú ach Channeal fisacham SJ na hachan an J. Ja. Ach son lá chud I chasan chaisin yna. Recharged. Oh yeah. Chorst an ddírig réin gomór leis go rá an Slighe chun má ba chorst leis an ddí seacin agus bhí níomh le goharí. Has sin dul sús an úne fatar seo ach hanne le cas, so fitin tú galir ar socair. Sluit toch is socair, nach hè? Yeah. Go raibh ag níide go raibh a fast clachte lí sé ráthad éice. Ba ine se farach an gomach chorsteo. Ba sin gomás ná sin éice an cuiteach agus I sé gomach mátáilte le héin. En hier is a chaimi an rothaireachd le sáirde fa sin cóiríonn teolach aice fad agus chai sin suas caran gáram. Tá amíana bhí rothaireachd ítear bana bhami ách ha an Slighe Spè a gáirstrúm fatan na seár ha mis muineach. Chorste ria agus chorste rúmsa bhí féicin go raibh sé féin tolachas as. Appas sealaigh fanna seo. Tablet.
Feirtí sin suing gain úsce spé éich cin siad sin. Aling. Is thuair sin ganna bhulach. Gunn strís an bí, é? Go furiste sa gas. Leis an ddíad is mó hiic an teàrnadh is mó cúteach. Tearnig is. Chóiste rúm sa glán a bhí teàrnadh glua an písin, agus chará Niamh cho fata mo chuúlú. Tá noch bhí icolá. Hallows an tá seo. Tá táir bhealach mis nach éiche bh chiad lá agus chunig bhí sin. Seo crafte. Nuair sin thuairsin is seach an a pí seo iad a single track Oh my gosh. agus bhaid gal drug mór mí éon. Cannach be. Scanio. Ba chósnach féicin, gróid mar ha mí go dheanú. Wow. Má hen. Hanneal mi bhí a bheith ritmar seo dhéanú. Anélach seáhhairtain is. In nuair sin iad an treise lá bhaid adul síos le táirmheisneach agus gad mór is uitnéiche. Giad chuig ritmar seo. Fanna chréibh seo. Tíra. Coit ar an turas ha turas I lé iad a bhíacin. Is táis chom gan Niamh a bhí páiste rútgan a ha na páist mhór na mo bheithise fan na bhamí go má ág. Jade bheach is an tualas seo. Páirt ar ring mháin, hanneal mi is máine chuid go bhfuil mi háasta go níide ar son bikepacking a dhéanú. Amas gúint go bhfuil. Socair rit sa bhíing, hamis is máine chuid. Í seo nuirtain na sead bhí an tualas seo. Gyn ran dúling ann. Páirt ar ring go mór gná sin a mú fat na húne. Gur háit ar sgas go ná naim seo chó má seo. Agus áte úr an an altáid sin? Déile. Bhí córimsa? Údanin. Camanan. Is sin seach gan an jedig is thug sin na rothaireachd suas iadach Latach. Is mú sin dáisiad na réon sin. Wow, aphrodisiac. Ja. Críoch a chud an blia? Yeah. Seo mhuirdeach. Apadaid a seo críocha chud an turas acin agus a ghrí na jar sa go bhíh. Slighe Spè, Latha. Davis na sead na bhí i léimisteach agus ar sláánach agus station.